ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 10ꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 3rd ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ हाउस की लीडर अमसु ओइना लेरिबा चीफ मिनिस्टर अमना हाउस की मेंबर अमगी मथक्ता फजदबा वही वता ngangbbu मणिपुर की गवर्नर न पौताक पिबियु हाइना कांग्रेस लेजिस्लेचर सिंगना गवर्नर 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 उनादुना तक्सिनख्रे। अमदी हौकिबा इन कुमजाले संगनी 13 हौदुना लमदम असिदा लेमिन्नरिबा चिंग अमदी तम थोंग मानना सौखत मिननबा लेंगाक असिना होटनादुना लाकली हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना हाइख्रे। नॉर्थ विंडोना संदोक सरिबा निमिदांगी पाव मियेंग ताबिरिबा सिंबु चन मैबमना खुरुमजरी हौजिक पाव संदोकना पीजरी। लाक्लिबा फेब्रुवारी 10दगी 12रक सूबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3rd सूबा सेशन फंबा हौगदौरिबा असिगी प्रोविजनल कैलेंडर ngasi मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी के मैगजिन न थोख्रे। प्रोविजनल कैलेंडर असिगी मतुंग इन्ना अहोबा निमिता गवर्नर की एड्रेस न हौगनी तुंगदा मोशन ऑफ थैंक्स टू द गवर्नर्स एड्रेस अमदी विजिटर्स एडवाइजरी कमिटी की रिपोर्ट हाउस ता थमगनी मथंगी निमिता ऑबिचुअरी रेफरेंस लोइनना गवर्नर न हाउस ता पीकिबा एड्रेस की मतंगदा खनगनी। फेब्रुवारी 13 दा चलिबा सेनबा चई लिसंगनी कुनमंगा कुंतरो की सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट तोबगा लोनिना सेनबा चई असिमक की बजट एस्टिमेट सु हाउस ता पुथोकनी। फेब्रुवारी 13 फाव फमगदरिबा असेंबली की मिफम असिगी मनुंगदा गवर्नमेंट की बिल सिंग मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2025 लोनिना मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2025 पुथोकतुना बिल असिबु पास तौनबा होनगनी। हाउस की लीडर अमसु ओइना लेरिबा लोनिना लमदम असिगी चीफ मिनिस्टर अमना हाउस की मेंबर अमगी मथक्ता वा ngangbba हाइबसी मेंबर सिंगी प्रिविलेज सोकपा अमनी मसी मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अमा ओइना लेरिबा मणिपुर की गवर्नर न चीफ मिनिस्टर दा पौताक पिबियु हाइना ngasi कांग्रेस के लेजिस्लेचर सिंगना मणिपुर की गवर्नर 𝐋𝐢𝐯𝐬 उनादुना तक्सिनख्रे। हौजिक पालिबा स्टेट गवर्नमेंट असिगी मायोक्ता एमएलए सिंगना नो कॉन्फिडेंस मोशन पुखलकपा तारगदी तौरकलिबा मेंबर सिंग अदु मयामना कोइटान तानादुना मयुमदा फावबा लेबा ngamloi हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंगना हौकिबा जनवरी 13 दा मणिपुर की बीजेपी की ऑफिस ता पांगथोकिबा थौरम अमदा हाइकिबा वहाई वाता असि स्टेट अमगी लीडर अमना असिगुम्बा पल्लगा ngangbba हाइबसी मतिक चाबा लुचिंगबा अमगी वांगांग नते हाइना ngasi गवर्नर उनरुबदा लुचिंगकिबा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा एमएलए 𝐶𝐢𝐯𝐬 फोंगदोकिबनी। चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह मसादा नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलकनी हाइबगी चिंगनाबा मसादा लेबा माली मरम अदुना हाउस की मेंबर सिंगना स्टेट की इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट न तोफम थोकपा मथौदी तौदना लेरिबा असिदा पॉलिटिकल पार्टी नत्रगा कांग्रेस के मेंबर सिंगना की हल्लगा चटकदबा नते अखोइना तोफम थोकपा कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा तौगनी मरम असिना तुंगदा थोकनिंगदबा थौदोक सिंग थोलक्तनबा मणिपुर की गवर्नर न चीफ मिनिस्टर दा एडवाइस पिबियु हाइदुना कांग्रेस की माइकेदिगी उनाबगा लोनिना मेमोरेंडम अमसु पिसिलुरे हाइना 𝐶𝐢𝐯𝐬 मखाताकी। कोई ओपोजिशन की सेंगना हाइरबदा कोई मंगा खतनी नो कॉन्फिडेंस मोशन न कोई ना मुक तौरसु अखोई सक्सेस ओइबा याई ओइदबा याई अदुदी तौरिंगबा तौजरसनु मोइना तौजर हाइदना हाइबा अखोई डिफीट तौर लोरे हाइदरा तुमिना लेगदबदुबो मोकरी की टाइप का फागी की टाइप का सुबाइना वासी गांगथोक्त्रिङैदा मुन्न खल्लगा गांगहन्निङै अदु मदुगुम्बा चेट तौबा मेंबरसिंगना चेट तौबदो कोई पार्टी दी मदद कीरगा हन्ना कोई चेनगदब नत्ते अखोई तौगदब इथौ अखोई संविधान अखोई द पीबा अखोई की राइट अखोई की प्रिविलेज दो मदु अखोई ngakna अखोई चटकनी अदुगा डेमोक्रेसी अखोई प्रोटेक्ट तौगनी संविधान अखोई प्रोटेक्ट तौगनी इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस अखोई प्रोटेक्ट तौगनी अदुना सिगुम्बा वंगांग संगांग सिना
hayeng house ki proceeding sa tharap tanada ko ningde ba thokdok akoi ko ningde aduna as a constitutional head government advice to view karigumba ko ningde ba thokdok thorop targadi government masigi sole responsibility do ugadabani haina head of the constitution aduga state city head ama very ba koi honorable governor da koi prior information aduga koi moida memorandum ama sabito ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥ ꯇꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯃꯊꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯤꯡ ꯁꯥꯅꯕ ꯎꯔꯦꯞ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2.5 ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯊꯣꯜ 8 ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯊꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 75 ꯂꯥꯈ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ (HUDCO) ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯊꯣꯜ 8 ꯌꯥꯎꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ 2 ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯞ 3 ꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ 64 ꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ कन्न होनबने मनपुर सिदा ओन पोट्स खरा लाकना बाइना लास्ट गवर्नमेंट से हेक लाकपदगी 2017 की मार्च के तारीख 13 दे गवर्नमेंट से अहानब वासक लोकजबनी सेमजबनी मदुदगी सेंस खरा पोरकना बाइदना मफम मफम खुदिंग रसिंग अमदि तमनी मक्ता खरा होनजबनी अदब ऑलमोस्ट अयाम माइ पाइ लाइबक थिब कोविड लाखी कोविड त सही अनि मखै मांगकी ममांगी तामदा अदबो कोविड लेना थेंगना नै खोय अचौब अचीवमेंट अमा तौब ngमखी कोविड त छु खोय ममन यामलाबा पुंसी कया कनब ngमखी अदोगी मतुंगदा चिंग अमदि तमदा तौब मयामना नुंगसिबिदना की गवर्नमेंट से अमोहना अनिरक सुबोइना कहले अनिरक सुबोइना गवर्नमेंट कायरागा सरकार पाइरे हुजिक सही अहुम सुरकदौरे सही अहुम सुरकदबसिदा लाइबक थिबदगी सही अनि फनिंग सिर ममु मत मांगे अजि हुजिक लेबा इरांग सिना मत मरक अदबु इरांग मरकते खोय लेप लेते लाइबक प्रजागी सु होनै थोइबा वाथोक सिसु थेंगनै अदुगा लेचलाइरा मयाम गी सु तौइ अदुगा गवर्नमेंट गी सु सेमगतबा यादे सागतबा यादे सिदा सागदोरिसे सिंग खतनाते सिना आहान बवैना फैमिली हुमफुग मरी लेगदोरिने नाकल अमरोमदा चीफ मिनिस्टर ngasi Manipur University campus manungda art amadi culture gi building ama yauna open gym amagasu maikhum hangdoki masiga loinena university asigi 33/11 kVA gi power substation amaga swimming pool amaga thamnabagi su uref uyung tamki thauramada wangangbada Chief Minister N. Biren Singh na makatana haikibada lengak asina Manipur University asina piriba kanaba kaya asi yenglaga University asigi maikaidigi thangallakiba proposal amata laithokna lawba leite University asigi maikaidigi su hauzik miyamgi marakta leinariba bab tadaba sing tahannaba honabiu ngamkhai sambal khabagi matangda loinena matanggal loinena atopa hiram kayada leiriba khenaba sing asi seminar natraga legal camp sing sinduna miyamgi marakta awareness pinaba thabak lokhat haningbagi apamba chief minister na thamki identify to bomjo kangpote akoi sidai da oza loken ga fencing khan da buna maram moir kan da sangsal lakhiba mayam da identify to bomjo kangpote akoi sidai da oza loken ga iga se maitai ne na khangi je akoi sida khangboi wani gwati he ge kan da ma ga iga se maitai ra nagara natraga na wifi ra kanano kanam da identify to ngamoi uyen akoi sida koi na identify to bani ada ins aina hairi identify to bongam da samana busing dune ngasi sangaga ko tors you will be surprised around 900 new villages henkala ine why akoi serious one logi sugum base dugumba asengba indigenous populations ki state ama oyobongam ngani have say gi chat pathaje bani aduna nei ngasi sairasu tina sairasu tina ngangasu kangdabasing ngang doi saukre wapong khasi thamjaraga forever adum hanabi loinari basumai na koi family gumna loinasi any grievances, any problem,
lakbiu uji security ki kari ki matang do narayan matang kar thaba wani krat lo para kan moi yaro do uji pai ba hora bani wano ko nim paisal lage ga su pangtok do yaro academic atmosphere university college da adu gumba to gudam late university gumba college gumba sidi free from everything politics tagi adu ga adu gumba gundaism tagi adu tagi loina free oina thamakanda thabuk to hon gedabani ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯄꯨꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ 0 ꯑꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ MPꯅ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯊꯨꯝꯈꯥꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ Though Jiribam Imphal railway line project started around a decade back, it has not been completed yet. Only Jiribam to Khongsang portion has been completed, but the remaining portion that is from Khongsang to Imphal is still incomplete due to many reasons. Sir, Manipur being a hilly state, our only connectivity with other states depend on national highways and airways during rainy season. Bringing in of essential commodities and traveling outside along the national highways are facing hardship due to bad roads, landslide and extortion by different armed groups, etc. Besides this, bans and economic blockage by different groups as a means of giving pressure to the government to meet their demands are becoming their normal practice. The reason why I urge upon this demand to the government is that during this ongoing crisis, around 20 lakhs Bahari people could not travel outside the state through national highways, and they are facing financial problems for traveling by flight due to high prices of airfare. Moreover, the price of food grains and other essential commodities are also rocketing sky high. So railway has become the only alternative means to resolve all these problems in spite of state and central government's effort to curb the situation in the state and along the national highways. Unprovoked firing, attacks, killings and abduction of innocent peoples and extortion along the national highways are being carried out to save the lives and the properties of the civilian. Many brave Jawans have become martyrs and many are injured in the hands of these illegal immigrants. They are really waging wars against the nation with the help of foreign hands or countries. So instead of doing impeachment policy and before it is too late, the government of India with an iron hand should act upon these foreign narco-terrorists or separatists to restore normalcy in the state as well as along the national highways and complete the Jiribam Imphal railway line project positively by 2025 or at the earliest. Lilong Horaibida Labor DP Enterprises ta Thawal SDPO TSD National Luchingba Police Team Amana Thiva Humbagi Thavak Chathabada Asaba Che Chang Season Naduna SIM card Yolamba Mui Ani Fari Hari Manipur Police ki Pau Amana Hai Faraba Mui Ani Adu Dolai Pavam Isa Ahmad J Kuntrani Thoi Amadi Mahakal Loineduna Thavak Tauminaba Altaf Hussein J Kuntra Humdoini Hari Makatan Altaf Hussein ki Dukan Oriba Altaf Travel Agency Dasu Red Chathaduna Laptop, Printer, Biometric Devices, Lamination Machines Asidanatana Asaba Aadhaar Cards, Voter IDs, PAN Cards Samadi Driving License Kayasu Manipur Police ki Team Aduna Fakat ki Hari Makatana Aranba Pambai Season Aduna Thavak Tauriba Singh Khangdok Naba Wahang Pahong Chatharagani Loinena Case Ama Register Taukre Haina Pau Asina Makatari
Achit awan tha lakpaga amasung ising tanglakpa loinena maihau langpok yamna thokanba matam oibana Manipur Fire Service ke Director na miyamgi interest ta thadorokpa cherol amada yum da lairiba miyamna section B na bawafam khara thamlakli cherol asigi matung inna mairik amasung mai haurakpa yaba polam singdagi section B angangna fangba mafamda maikhet thambiganu mombati amasung thongmai famung fiangkok Michael Pardana chingba sing manakta thambiganu churub beri matek langthoktringai muthatpiu yengsinba yaudaba mai hobiganu yumda ising marang kaina thambiu petrol amasung kerosene thau chang ka hena thambiganu gas cylinder chaf yungna thambiu gas stove amasung cylinder regulator dagi wangna thambiu hari masigi loinena chingda amasung ahangbada picnic chalaga mai muthatlamba kaubiganu electric ka hena sijinnabiganu yumdagi thoklam daida mai muthatba kaubiganu mai hek salakpada fire service da khwaidagi thuba mawongda pau pibiu haina miyamda pauzilakli Kangpopi district manung chanba Wainem da leiba Wainem Baptist Church RBCC na Wainem Khuldagi IIT 𝐋𝐢𝐯𝐞 Civil Engineering Department da Professor Oiraba Dr. 𝗠𝗔𝗡𝗥 Indian Army da Lieutenant Colonel Oiraba 𝐶𝐲 𝐷𝐿 amadi mamang chahida class SSLC amadi costem gi exam sing da mai paklaba mahairoi sing opagi thoram ama church asigi compound ngasi pangthokre thoram da Wainem Baptist Church ki pastor 𝐷𝐬𝐸 𝐁𝐫𝐴 amadi CBC gi pastor 𝗠𝗔𝗡𝗏𝐥 𝐁𝐫𝐴 na athoiba mithunglen oina sarugyaduna Professor Dr. 𝗠𝗔𝗡𝗥 amadi mahaki loinabi Sweetie Lieutenant Colonel 𝐶𝐲 𝐷𝐿 amadi mahaki loinabi da natki phi amadi citation kudol tamduna taramna oki loinana mamang seida SSLC amadi kosem da mai paklaba Wainem Khulgi mahairoi singdasu citation amadi kudol pot sing biduna taramna oktuna puning thawaki opagi thoramga mari lenana IIT 𝐻𝐸𝐾 Professor Dr. 𝗠𝗔𝗡𝗥 na phongdokibada Wainem Baptist Church RBCC namhak amadi khul asida masak naiba mioi oirakpa mioi amadi tungi yumbiral oirakadoriba mahairoi singbu opagi thoram pangthokpiba yamna nuai thoram asina tungi yumbi oigadoriba haurakliba mahairoi singda anoba inot ama piri amadi khul asida magi hainasaba lambida saknaiba mioi kaya soidana thoklakigani thazai haki Aiba Thangzam Dasarat na iba yausang holi aber khelgi haudokhibagi maram Chandipuran haiba lairik amangasi haunabi matung inna phongkrei lairik phomgi thoram adu Sri Radha Govinda Gwal Vaishnav Samas na sinduna Govindaji mandapta pangthokibani thoram aduda chief guest oina Govindaji Temple Board ki section officer Manohar Marium Baris amadi president oina board ki thaumi A. Rosmani Sarma yauna maru iba mioi kayana saruyaki thoramga mari lenena M. Barisna lairik asina horakliba ngasi mirol lasida yausang holi gi asengma masak adu takpada achauba mating oiragani loinena asigumba kanaraba lairik asi makha tanasu lamdama sigi akhang ahai singna leptana iba mathau tai haki Numit humni chupna free residential 𝗔𝗡𝗏 training camp ama kairang mamang leikai da leiba Global Martial Arts Academy da pangthokre 𝗔𝗡𝗏 Association of Manipur gi General Secretary ke ningthemna thadrokpa cherol amada makha taradun hai 𝗔𝗡𝗏 bu lamdam asida hela mapung fana sanaroi singna sanaba ngamnabagi damak hairiba camp adu January tang 30 dagina February tang ama fawba pangthokpani Kem aduda punna sanaroi marifutarukna saruyaki amadi masana asige maramda hena kupthana takpi tambiki hairi amasung 𝗏𝐾𝐿𝐴𝐴 Special Contractor CS Sana Hanba Maidei President JJAM L Tikendra OC Vigilance Verla Sorasam OC Kakching PS Loinana S Nirmal Kumar Social Worker na su kem asi loishinbagi thoramda saruyaki training kem asibu mai pakna pangthok Kibagi Damak Association asigi maikidigi official participant amadi coach singbu thagatba phongdorakli Arabidamreba pau amona pisari Taradagi famba haugadoriba taranithoirak suba Manipur Legislative Assembly ki taret suba session gi provisional calendar ngasi Assembly Secretary na thokre
House ki leader amasu oina laidiba Chief Minister amana House ki member amagi mathakta fazadaba wahi wata ngangbabu Manipur ki Governor na pautak pibiyu haina Congress legislature singna Governor 𝐋𝐢𝐯𝐞 unaduna taksinkrei. Amadi haukiba 𝐋𝐢𝐯𝐞 hauduna lamdam asida laiminariba jing amadi tam thong manana saukat minana balenga asina khonaduna lakli haina Chief Minister N Biren Singh haikrei. Northeast Windona Sandok Sariba Numidangi Pau Matang Sidaloi Sari being Tabiriba Singhu Amuka Hanna Chan Naruna Kurumjari. Karigumba nahak USA, UK amadi European countries singda study tawbagi khudongchaba ama piragadi madu miraigadra. Lairik tamna sel tanbagi khudongchaba ama phangagani hairagadi kadi khangani. Atangba sel pumnamak adu scholarship natraga study loan gi khuthangda fully funded tawgani hairagadi khudongchaba si manghangadra. Loinana Germany da 3 years program singda lairik tamna thagi oina lupa lising humbudra